Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ha kini ki kendiat tayo ki babun ki Paidbah ki laut bat kanyum halor ka jingpa penrung Kyrteng online jong ke sorkar tang ban yo ya ka Dawai Tika na ka benta ban yada na ka jingyabit yo knyang jingpang COVID-19 handrai hagani ka kenti ka jing penrung Kyrteng ni ki Paidbah ki bala kenjo ya kerta ke bala khat prasnem hado saupu sausnem kala pensuk shikat dei namar baki bor penyat shnong kila ailat ki Paidbah nong shong shnong bakin penrung Kyrteng ha ki Vaccination Center amshu da ka penrung Kyrteng online kum makalong hakili kita yo balade haka jaya kren mat ka Batesi TV uskratri jong kesnong maudat baki uba LS lingdo ulaong nado bala pelong ya ka jing penrung Kyrteng haka jaka ai Dawai Tika ki babun ki Paidbah kilawan syakman bat haka jo kapor ula kentui ki Paidbah bakim dai satya ban sengap ya ki khubor ham saya ki bayalam bakla haki rensan jong ke social media don ka response ka ba biang abai dei ka ni ka chile ka menta ke na menta ke ni ka so snan menta ka si ka sin ka ba ngkom gile sno tengi i mana ngi bu target no ka jai ka ka trial menta ka si bu ba aspa sampo kali ki kopan ni bkhre nei menta mara sedang mana kena sedang mustaq baro aspa sampo kali ki kopan lada pilot kejawan additional isu ngai baka don jingkerman na wede kamu ko komle lega ni baka don baka response khamtam apne gi kita khra so sa ta de ba ni Shim na gale gasno ni ko moru buti nagaleng jongi na plesno ngemdon badong halor kata nomor ba katu de benta jong sarkar he ke ba kan Shim de ai gala ti na ta mo ban jada ni ru ni pensulur ki breu kan Shim ni injection nomor kum bangi ba sekiwe gi ri sabni Bagila ele ka ki tournament ba he lalong kada ko long bagila Shim ni kan ka injection tenga I baka lada ka don isha kata ka jing Shim talut ni ya pediang ni kan ka vaksin kan long ka si jing kerku kan yo wan yo kala jing da tele se nang ta ni ba di depan nang ta ni ka mai kali ru kan long he ka jing da nang ta jong ki ba ka yang sam ki ba man ta ki mlang salang hi Paidbah kan ka sinjam panakalian ka tanah ko kia Shim na Paidbah dia kan ka sport registration na kadon ka jingkerman nomor ba ki Paidbah ha Paidbah ka online registration khambo ni ba duna jingtip sepang ini teknologi kan bolong mata yani da ba wan tu ni ka sport registration ai ba ki wan chakma Paidbah kata ka ka bangi yo I kan na ka yang Kesnong ni sin ada mbak ni ada gas sin rosal mo gadingwan yang kata ko kia license chua ki di ban ta ki 100% plus tekane kade nomta sin nomta ko rosal ko de nomta ki khatra hadu 100% nam teka khamtam gadingwan dengan sport registration hi ka gadingwan di Paidbah ki wan chmat kade ba ki yo mesim nomor ba kamdan kajingge ya ki namta ban Rejistar online makani ko Rejistar online shat datang ke belong khamnam khamtip khamshampan ki tip no ban yo ja sport nanti tenai da bale sport registration te kaila do jabara sport registration marbali yu yo ka jabara company but kapan kloy ru ki babri kinong kendong mo pemlong ada kapan penduan kam ha ya ka online ban kam ki phone ka internet kan di kantor senang kendong kam semula ban yuhi ya ka on ya ka sport registration kan banyak ka online registration ban ong hi ban ya yang ni sakawi ke caka ngam sejaka lang bang nimpat tip babin ai mengi mentagi ka sport bangin ai injection sibuk komentar nama lang haban ai injection sabhoy dia ka kam semtin cari yang ni nomor bade yu bangim tip bon biru ngim tip saya kan hospital saya kan CHC ke company jinjari kenjaro kan kantam nang kendang bepi kapan book so kali lagi bentan kali kapan mentang kali jinjar ke dong kam jinjar kata kali yang hikan hapor bangle online registration ki ai ngasa umsning
jaring khat no te dan jingjah hai ma fami oban net dengan wan net daga spot registration ni kan malam ada bukti dengan sayok mentah asli kani ka bakile spot registration mentah kani ka kenti mentah bakile spot registration ka kinsuluri ki bro bakin wan injection kan namar ba kinan kam sho ban kulmar bhabe si jengai namar biu kala wan hasnong te ka pensuk ki bro ki basa hasnong mo ki nong pendong ma pli ki bro ki bamnang ma penan kam ya ka internet ada pilih spot registration hasnong ni te ka pensuk si ka dai ki bro Sungai mengaraya uni Dawai. Kita ke raya sini serum ni penduduk perlok kerja lah. Yo Dawai banyada. Nak sungai dia. Tak kata dari yo kenal Dawai dengan happen. Fikir kita. Kata ke itu ke long bapen sutu iki beri ki badang ting ban Shim ya kan ni Dawai. Lai kenduk perlok gila dari Shim kan ni kata ya Dawai injection te. Tabal Shim ya lajong lai kenduk kan dengan jingkermen kimo meniada nama tak jingim lagi agak met lejong sahe lagi paralok di para marjan bro lait ni punya tu orang ipang makanar oh kita ada jisa nama manusia tu ki Shim sitom sisa yang ba tawal lada kila buk kasrat dunia teno kataru bun ki paralok ki ba kuning tai ki fekun sifun yang ki ba tray ko kini kita department masih kuat mau banyak tak mengenai vaccination de Shim jing Asia ki lor kataru dan kibom don smartphone ru kim nang ba pi lada ki badan ru don ki bom nang ban operate kum no mo ban mande kata online registration kata Shim jing te dah balik kum ne pat ki brio dong kila mo ki bom nang ba pi ru kila ban wan ki sinong bangi le ai vaccination kum ni tekan kamsok kamhasubun kanya ki banyak hatu balik online registration kalau kambun mentah kay nama mana hatu ki open tang si spa ngot mah hatu kaslat ndai mentah wat aspa ru kedangwan aspa tam ru kedangwan te kan kamsok kani ki ya ki Paidbah kani namar bang nilai kini ha lagi jong sinong kala yo banai takum ka ba hatu sni ko bang nilai pentip ni ki beri ki la banai komentar nak pala aspa tam kira dan nilai ya tu online pada tang kat kumbalabu tu nalor kataru tang kitu kebayok selan di kebomyok patila du kemyok di i marsen penpana maka liang kesnong kila ya phun jadi no punya snong kapun i bakadon pemsem baki kwa hi banyo negala jeda te kapau sha kira mentang kesngi hi batang napeng khandai biji hadu khandai steng kita ki kopon dungi khre aspa sanpho lalut te kapau gadon positive response mang badang kita ba dan jingkermen ba kila ya sutu dalat hi banyada nalor kini ki SOP banaka pos por kalen ka kya nala ki vaccination ka dega way ko ba ni hak ban pek nanta por kamase junga hi kalau ngapen seluruh ki Paidbah ya ki non semat nanta vaccination namar ko way kalau ngajida ka ji ka sem jongki ka jingeda hakim lang salang ki ta ka dega way ko ba ai markum malam mana kumba ni seri ni ki tournament football bah ki breo ko galari glada stadium glada kata hi kolom kiru kila Shim vaccination kalau long bersengai dengan i ba ngile ke breo bodang helpa lemdang i fikir lemdang i Shim ni ngala jeda ngai tiang ba kani ke pangflang ta le kolom bajur ta hamni snung ngile kala khta ha hado kumba khalayut musim breo tang nagadaw ng kalam covid kila doe te tiba stom do pang abon ba pang do ngai di pos hostel ka jiluk ba he khaw do kata kalau ban kya kan tam ni tiba duna ka yo ka te ka jim persur hi nagalang dongi kum snong hi yung ba ka bah ba Shim kala jada ban ba suma kadi kata ka wei ba jagi Paidbah ring sum ba nagalim ba wat long kum kinong kit tin sem kiban wara jingpang halayeng lasal ma kini kiba sat bakhlan kilong asymptomatics yalade kimpang yalade kimstom kilong bakhlan kilong bhabreu neki atrak pat yang nega knyang covid ban pan phriam pat halayeng jaki khun ti urang ret jaki temen pro golong ki kme rojong ke dei na takada kala dei kade lamba Shim ni ketika
banjada covid khnai khnang bar long kajing singan nam tai